riba. Ya, badan roti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana wakshif biha humumana waghfir biha dhunubana waqti biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana waghsil biha haubatana wansur biha hujjatana wa tahhir biha alsinatana وأنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا في القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين نمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتئنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وحجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة الإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري الله يعيد درجاته بالجنان فأنا بركاته وأسراره وأنواره وعلومه كراماته في الدين الدنيا والآخرة على من أسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلام يا لائمي في الحوى الأذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي صلى الله عليه. عددك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا داء بمنحسم صلى الله عليه. محبتني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن الأذال في صممي صلى الله عليه. إني اتحمت نصيح الشيب في عدلي والشيب أبعد في نصح أن تحمي. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مرتهب. فإن أمر زير الشيب والعرب لها عدة من الفعل الجميل قرار ضيف العالم برأس غير محتشم. من غواياتها كما يرد جباه الخير بالوجوب. فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إذا طعم يقاضي شهوة النهيم. والنفس كالتبرين تحمله الشفاعة حب الرضاع وهي تمضي له يا الفاتم. فاسهمها وهواها زرعا توليه إلى
نسيما وإنهما معضا كالنصح فتيه ولا تطع منهما خصما ولا هدما فأنت تعرف بين الخصم والهدم أستغفر الله من قول بلا أمل لك نسبت به نسلا لذي عظم أمرتك الخير صلي سوى فرد ولا معصومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي صلى الله وشد من عليه صغب أشاءه وطوى سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله عليه نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم صلى الله عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله عليه إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم صلى الله عليه فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم صلى الله عليه وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلى الله عليه وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم صلى الله عليه وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم صلى الله عليه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم صلى الله عليه وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم صلى الله عليه إن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم صلى الله عليه لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم صلى الله عليه يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفصم
الفاحم صلى الله عليه كالشمس تظهر العينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي صلى الله عليه وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم صلى الله عليه ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم صلى الله عليه إنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم صلى الله عليه أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم صلى الله كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم صلى الله عليه كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم صلى الله عليه كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم صلى الله لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده أحذي بعنصره يطيب مبتدأ منه ومبتدأ يوم تفرس فيه الفرس أنهم منذرون بحلول البعث والنظام وبدئي ونكسرى وهو منصدح كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار سائل العين من سدم وساسا وتأنغى واصبح حيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضامي كأن بالنار ما بالماء من ملال حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم وللنتى
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من الأهوال مقتحم صلى الله عليه. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم صلى الله عليه. كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم صلى الله عليه. مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حميم صلى الله عليه. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم صلى الله عليه. وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي صلى الله عليه. فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي صلى الله عليه. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي صلى الله عليه. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من اللطم صلى الله عليه. ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي صلى الله عليه. ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم صلى الله عليه. لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم صلى الله عليه. وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم صلى الله عليه. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم صلى الله عليه. كم أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم صلى الله عليه. وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في العصر الدهم صلى الله عليه. بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مرتدي يعني ووصفها يسيره ظهرت ظهورنا الكرام ليلى فالنور يسنده حسنا ومرتهم وليس ينقص قدرا غير منتزم فما تطاولها ما للمدينة ما فيه من ضرب الأخلاق وسيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تفترض بزمان لنوايا تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن هرمي فمس لدينا وفاء قد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محاكمات فما تبكين من شبه لذي شقاق وما تبكين من حكم ما حريت فالطعين لا عاد من هرم عاد العادي إليها ملكي يا سلامي ردت بلاغتها دعوى معاندها رد الغيور يدا جميع عن الهرم لا معان كما بالبار في بلد وفوق جوهره حسني والقيم فما تعاد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بسامي قارت بها عينها ريحا فقلت له لقد ظفرت بها لله فاعتصمي إن تسلها خفة من حال نار الأرض أتفتح رلظى من وردها شبمي كأنها الحوض تاب يدور وجوه به من العصاة وقال يا
آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العافون ساهته سعيا وفوق متون العين كالرسم صلى الله عليه. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم صلى الله عليه. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم صلى الله عليه. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي صلى الله عليه. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم صلى الله عليه. وأنت تخترق سبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم صلى الله عليه. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم صلى الله عليه. أخذت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي صلى الله عليه. كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه. وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم صلى الله عليه. بشرى لنا يا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم صلى الله عليه. لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهمي راحت قلوب الإله أنواع بعزته كنبات أجفلت غبرا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالغنى لهما على وضمي والفرار فكادوا يفيضون به أشباح شالت مع العباد والرحم تبدي ليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما دين ضيف حال ساعتهم بكل قرب إلى لحم الحجاب يجور فرق بسربه ومسابحته يرمي بالموج من الأبطال ملتقم من كل معتدل لله معتسبين يسوع بمستحسن للقوم
الخط ما تركت أجلهم حرب جسم الراي رموا عاجبين ساكي سلاهي لهم سمات تميزهم والأرض يمتاز بالشمال عن السلام تحدي إليك رياح الناس لنشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين كأنهم في زهور الخير تربان من شدة الحزن لا من تهون به طارت قلوب إذا من بأس فرقان وما طاف الريق بين الماء والكهن ومن تكن برسول الله نصرته إلى القوم وصل في أيامها تجبي ولا ترى من ولي غير منتصرين به ولا من عدو غير منقسم أحله التدهور زميلته كالتي حل مع العشبة في عجمه كم جدلت كلمات الله في جدل فيه وكم خصم البرهان من حسنه كفاك بالعلم في الأم معجزتان بالجاهلية والتعجيب في يوتيوب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم صلى الله عليه خدمته بمده أستكيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم صلى الله عليه إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما حري من النعم صلى الله عليه أطعت ويسبا في الحالتين وما حصلت إلا على آثام والندم صلى الله عليه فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه ومن يبيع
عاجلا منه بعاجله يبله الغبن في بيع وفي سلم إن أتن ذنبا فما أحدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معاد آخذا بيد فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم هاشا ويحرم الرجي مكارمه أو يرجع جار منه غير محترم ومنذ علمت أفكار مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربا إن الحياة ينبت الأزهار في العكم ولم زهرة الدنيا التي اقتطفت يد ذو حير بما أثنى على حرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مرتب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هروب للحديث الحبيب ولن يضيق رسول الله جاء كريم إذا الكريم تجلى باسم منتهي فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقعدي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كاللبن لعل رحمة ربي يسمها تأتي على سبيل العصيان بالكسب يا ربي واجعل رجائي غير مرحب
نزل كرمي والعلي وصحب صوم من تابعين أهل الطغى والنقاء والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بطيبة حرم واسمه نسب من أعظم القسم وهذه بلدة مختلفا ملهما والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها بلدة ستين مع مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد أشرف العربي والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جاهه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج الروس لله قادمة محمد الصالح الأخلاق والبديع محمد الصالح المسك حبيبه محمد الطيب الأخلاق والسيم محمد الرؤيا بالنور
محمد بنعمه محمد صفة بارئ غيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مظلمه محمد جاره والله لم يضمي محمد ثبتي الدنيا ببعثته محمد جامي الآيات والحكم محمد يومها الناس شارعنا محمد نوره هادي من الظلم محمد قائم لله ذو الهمم محمد ختم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياعه وأحزابه وعترته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي صحيفة الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول. ثم في صحيف ولديها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس.
والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منشي هذه البردة الشريفة سيدي شرف الدين محمد البوصيري، ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب أوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا أينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفحنا من نفحاتهم وأعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صحائفنا صحائف الحاضرين والسامعين والدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما وعن بابك مطرودا. وهب اللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا ومحسننا لعالمنا وعاملنا ومخدمنا وهبنا جميعا بمنك كرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانطين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari yamdadikal jari wajma'na bihi fi kulli aswari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini. Tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan cucuran rahmat dan maghfirahnya. Tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pandangan khusus kepada hamba-hambanya, yang insyaallah semua amal ibadah yang kita lakukan di tempat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pembuka pintu rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam tahaturkan pada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, para keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang kita muliakan bersama guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim, dan juga orang tua kita Al-Habib Ali bin Abdullah
Albin Hamid, dan juga para habaib dan para asatis yang tidak bisa disebutkan nama mereka satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kalian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, telah kita dengarkan pembacaan Dalailul Khairat dan juga Burdatul Madih karangan Imam Ahmad Al-Busiri. Kemudian selanjutnya marilah kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah, nasihat yang insyaallah pada kesempatan ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واعلموا أن فيكم رسول الله. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين rahimakumullah. Alhamdulillah yang memudahkan langkah kita untuk berkumpul di majlis yang mulia ini, majlis yang memiliki atharus salihin yang begitu besar, asar orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang kehidupan mereka banyak ditujukan hanya untuk Allah. Kita dapat memahami ketika pribadi kita di dalam kehidupan kita, apa kira-kira yang kita tujukan dari kehidupan ini. Namun sejarah-sejarah pendahulu kita tersebut, mereka itu memang benar-benar memperuntukkan kehidupan ini untuk Allah, untuk kebahagiaan yang akan mereka dapati di akhirat kelak. Dari tempat-tempat kita ini pun mereka pernah ada. Kalau kita membuka sejarah Islam, begitu banyak para salafun saleh yang mereka tidak melewati saat-saat mereka, melainkan hanya untuk menuju kepada Allah. Nanti dapat kita melihat bagaimana ketika digambarkan mereka itu, baik dari di bidang ilmu, pengetahuan, ataupun dari segi ibadat, adat istiadat yang mereka lakukan, semuanya menggambarkan betapa hebatnya mereka itu ketika kesungguhan dan bersungguh-sungguh betul menuju kepada Allah. Inilah hakikatnya yang ditampilkan utamanya oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat sedikit gambaran tentang para ulama kita saja. Ketika mereka duduk untuk ilmu agama, para a'imah, al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, al-Imam Baihaqi, al-Imam An-Nawawi, wal-Imam Suyuti, wal-Imam Ibn Talun, wal-Imam al-Baihaqi. Gimana kalau kita melihat membuka sejarah tentang mereka menulis saja sudah membingungkan.
Mereka menulis kitab. Al-Imamul Baihaqi sempat sampai 1000 juz kitab. 1000 juz. Kita belum tentu 5-10 kitab yang kita baca. Mereka ngarang. Kira-kira kapan waktu yang mereka persiapkan untuk itu? Dan sarana pun jelas beda dahulu dengan kita sekarang. Untuk nulis itu pakai dicolek-colek. Tidak langsung seperti kita urut, tinggal tambah lagi sekarang tinggal jari yang urut, ya. Tapi mereka bisa menciptakan begitu banyak kitab. Imam Al-Baihaqi. Dan sebelum di sana ada Ibnu Abi Syaibah. Dia cuma menukil hadis Rasul. Itu 20 jilid baru satu kitabnya. 20 jilid yang besar. Saya yakin di sini mungkin satu pun belum ada yang mengkhatamkan satu jilid dari kitab itu. Itu 20 jilid kitab besar. Ibnu Abi Syaibah. Salah satu dari gurunya Imam Al-Bukhari. Dan banyak lagi. Imam Ibn Taulun ngarang kira-kira dari Malikiyah, mazhab Maliki. Kira-kira ada 750 kitab karangan beliau. Al-Imam Suyuti sampai 650 lebih. Itu untuk baru waktunya itu kita bingung. Kapan mereka bisa nulis seperti itu? Itu gambar mereka itu mempersiapkan diri untuk Allah. Mengikuti Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW tidak ada satu langkah pun jelas ya. Melainkan untuk Allah. Bahkan beliau enggak pernah sedikit pun lupa pada Allah SWT. Dari mulai lahir Nabi Muhammad SAW terus bersama Allah. Kita kenal ketika beliau lahir langsung ucapannya Jalalu Rabbir Rafi'. Baru lahir sudah mengucapkan Jalalu Rabbir Rafi', seperti banyak yang diriwayatkan. Ada riwayat menyatakan ketika beliau lahir ucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan, baru lahir. Terus Allah itu tidak pernah lepas dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sayyidah Aisyah menyatakan, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah ingat terus zikir sama Allah setiap saat. Sampai di saat tidur pun beliau ingat. Tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Mataku tidur, hati tidak. Selalu dinyatakan ulama, selalu bersama Allah. Tidak pernah lupa pada Allah. Masyarul hadirin, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini gambaran bagaimana orang-orang yang salihin. Mereka semua orang-orang yang mengambil bagian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saat ini kita kepingin sedikit membuka tentang bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau ya, diutus oleh Allah ketika mencapai umur 40 tahun. Proses dakwah beliau ini digambarkan oleh sebagian ulama kita 4 periode, 4 bagiannya, 4 cara itu yang dilakukan. Yang pertama beliau dakwah secara sirriyah, secara diam-diam. Itu berjalan sampai 3 tahun. Ya, dengan diam dari satu orang ke satu orang. Kemudian yang kedua mulai diperintahkan untuk dakwah jahrian, terang-terangan. Wasda' bima tu'mar wa'rid 'anil jahilin. Terang-terangan dakwah. Itu Rasulullah dakwah terang-terangan. Tapi dengan lisan. Tidak ada perilaku yang lain, dengan lisan ya, dan penampilan beliau ya jelas nanti akan kita gambarkan sedikit gimana Rasulullah SAW ya dalam penampilan beliau. Intinya dakwanya cuma dengan lisan. Ketika beliau berhijrah menuju ke kota Madinah, turunlah firman Allah, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Ini waktu turun ya, diizinkan untuk orang-orang beriman ya, berperang karena mereka dizalimi. Gitu. Sayyidina Abu Bakar waktu mendengar ayat ini, nah ini pasti perang nih, kita kata Sayyidina Abu Bakar. Pasti akan terjadi perang nih kalau gini, kata udah ayat kayak gini. Nggak mungkin cuma ada perintah, diizin. Itu udah dibayangkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dalam dakwah ini mesti ada peperangan, udah digambarkan ketika mendengar ayat ini. Ya memang demikian nanti. Itulah Rasulullah SAW setelah sampai di kota Madinah beliau dakwah ya terjadi peperangan ya, terutama terhadap orang-orang yang mengganggu dakwah beliau,
yang konfrontasi langsung seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Itulah mengganggu umat Islam di kota Makkah. Ketika Rasulullah hijrah kan yang tinggal, yang du'afa itu dianiaya, diganggu, disiksa. Dari sebelum pun pernah terjadi. Terlebih lagi harta benda mereka yang hijrah itu dirampas, direbut. Rumah-rumah mereka dibagi-bagi. Jadi mereka diperangi. Itulah Rasulullah SAW nanti menggerakkan untuk memerangi mereka, mengambil hak umat Islam ketika itu. Jadi peperangan ya, yang dilakukan ya, sampai dinyatakan sampai Sulhul Hudaybiyah. Terjadinya sulh damai Hudaybiyah. Ya, jaya yang demikiannya atau cara yang ketiga ini sudah ditingkatkan lagi sebetulnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mulai saat itu ya menggerakkan untuk perang setiap terhadap orang-orang yang mendorong orang lain untuk memerangi Islam. Jadi tidak orang itu langsung, temannya orang itu cuma mendorong aja. Orang-orang tersebut tuh diperangi juga oleh Rasulullah SAW. Dan demikianlah sampai sekarang umat Islam dinyatakan oleh ulama ya harus membela agamanya, tidak bakal membiarkan siapapun untuk mengganggu Islam, menghalangi agama Islam. Itu berlaku dengan demikian ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita kembali dakwah Rasulullah SAW yang pertama dengan sirriyah, dengan lemah lembut, dengan cara diam ya. Itu pun suatu hal yang luar biasa, metode yang dilakukan oleh beliau. Caranya Rasulullah SAW pertama kali menanamkan cinta. Dia dalam hidupnya itu menanamkan cinta pada semua, siapa saja. Bagaimana orang-orang itu biar senang cinta sama beliau. Itulah beliau selalu tampil dengan akhlak budi pekerti yang baik, dengan lemah lembutnya, tidak pernah marah, muka yang selalu senyum, membantu orang yang perlu bantuan ya, yasilur rahim wa yahmilul kal wa ya'unu ala nawaibil haq. Sebenarnya terus apa saja yang dibutuhkan beliau siap satu. Orang yang butuh, ada orang yang lapar, ya qarid dhaif, ada tamu diajak makan. Sampai dikenal beliau dengan sifat beliau yang begitu indah. Tidak satu pun dari masyarakat bangsa Arab yang kenal nama beliau melainkan selalu menyanjung dan memujinya. Mayoritas mereka itu senang sama Nabi Muhammad SAW. Tidak terkecuali waktu itu ya, tidak terkecuali. Tapi ada orang-orang yang khusus yang memang benar-benar memiliki cinta yang murni pada Nabi SAW. Rasul sendiri sudah sangat mengetahui siapa orang-orang tersebut ya. Tentu orang-orang yang sangat dekat kepada beliau. Karena itu ketika turunnya wahyu pertama kali diperintahkan setelah beliau menjadi Rasul itu untuk dakwah, yang didekati oleh Rasulullah orang yang memiliki cinta, yang ditanamkan cinta, dan mereka pun menerima cinta itu dengan tulus. Jadi kalau menginginkan kontak sama Nabi, kita harus cinta juga. Benar-benar kecintaan yang terwujud itu akan nyambung dengan mudah. Siapa yang dipilih? Terutama Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, yang selalu mendampingi Rasulullah SAW. Ketika beliau berada di Ghar Hira, Sayyidah Khadijah yang membekali makanan. Beliaulah yang selalu peduli sama Nabi. Ketika datang, beliaulah yang menyambut Rasul. Keperluan-keperluan Rasul itu selalu dipersiapkan, diperhatikan, dipedulikan. Memang tidak asing untuk beliau kalau kita lihat sejarah Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Dari sebelum beliau menikah pun dengan Rasulullah SAW, beliau sudah sangat peduli pada hakikatnya. Bahkan ada riwayat-riwayat seperti yang dinyatakan kitab Risalah Nabawiyah Imam Ahmad Zaini Dahlan ya, beliau nyatakan di situ Sayyidah Khadijah kan pernah terjadi waktu malam lahirnya Rasulullah SAW. Di pagi hari itu ada mereka lagi kumpul, wanita-wanita, ibu-ibu lagi kumpul, istilah orang sekarang mak-mak lagi kumpul ya, itu. Satu acara mereka lagi kumpul, tiba-tiba ada seseorang pendeta Yahudi datang ke tempat perkumpulan ini. Yahudi ini udah keliling-keliling pendeta ini di kota Makkah, di tengah kota. Dia mencari adanya kelahiran tadi pagi, di malam ini. Cuma di mana, di rumah siapa, di tempat siapa dia nggak tahu. Melihat ada perkumpulan ibu-ibu, dia masuk. Dia datang di depan pintu. Dia nyatakan, wahai kalian, adakah di antara kalian yang tahu siapa yang melahirkan malam ini? Seorang lelaki. Dia itu adalah seorang nabi, dan siapa di antara kalian dapat untuk menikahinya
nikahilah dia nanti. Si Yahudi itu bilang gitu, seperti disebutkan dalam Nisa Nabi Imam Ahmad di Dahlan. Sebutkan itu cerita. Semua wanita-wanita yang ada marah. Ada yang melempar pakai apa saya bicara ini orang gila. Anak baru lahir masa kita disuruh nikah sama dia. Diriwayatkan rupanya di situ ada Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Itu beliau berumur 15 tahun ikut bersama mereka. Sayyidah Khadijah di dalam hatinya menyatakan kalau memang itu ketetapan dari Allah, ya siapa tentu harus diterima saja, siapa yang bisa menolak itu. Subhanallah, itu satu gambaran memang sudah seakan-akan udah ketetapan itu sudah diketahui apa, udah tersambung, terhubung dengan Sayyidah Khadijah. Berkembang masa, beliau juga sangat dekat dengan sepupunya sendiri, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal seseorang bangsa Arab yang tanassar. Ya, seperti ini dinyatakan juga beliau ahli fatrah. Orang yang terputus dari bimbingan Rasul kenabian. Di situ beliau mencari-cari petunjuk. Ketika beliau mencari petunjuk, yang dia dapati cuma dari agama Nasrani ketika itu, masih bisa dipegang ajarannya. Beliau pelajari, sampai beliau bisa menguasai bahasa Abrania. Beliau bisa membaca Injil dengan Taurat dengan bahasa Abrania, beliau pelajari. Di situ banyak beliau ngambil macam-macam pengetahuan yang ada dari kitab-kitab tersebut. Sayyidah Khadijah termasuk orang yang rajin dekat sama beliau dinyatakan. Karena Sayyidah Khadijah banyak mendengar dari Waraqah. Inilah ketika Rasulullah SAW lahir, Waraqah pun sudah dari kecil mengira, Waraqah sudah mengira anak kecil ini dengan tanda-tandanya itu sudah sangat mendorong beliau untuk meyakini itulah Nabi Khatamun Nabiyyin, Nabi Muhammad SAW. Yakin saya Waraqah. Karena itu ketika Rasulullah SAW pernah suatu hari dari Taif pulang bersama Sayyidah Halimah Sa'diyah. Yang pertama kali Rasulullah pulang sempat Sayyidah Halimah berhenti di satu tempat, lagi berhenti Rasulullah bermain, tiba-tiba menghilang dari Sayyidah Halimah. Membuat Sayyidah Halimah ketakutan. Mana anakku hilang? Dicari nggak ketemu di padang pasir di pinggir kota Makkah, belum masuk kota Makkah. Sayyidah Halimah kebingungan. Beliau cari, karena dicari tidak ketemu juga. Akhirnya beliau masuk ke kota Makkah cepat-cepat mengadu pada kakeknya Nabi SAW. Sampai di kota Makkah langsung masuk kepada saya Abdul Muttalib. Ya, aku datang dengan membawa cucumu, tapi beliau menghilang. Ketika kami berhenti tempat diceritakan, Abdul Muttalib langsung keluar. Beliau diriwayatkan sebagian dia datang dulu ke Ka'bah, berdoa minta kepada Allah, lalu beliau mendapat petunjuk. Inna waladaka indana, anakmu ada pada kami. Akhirnya di mana tunjukkan? Aina katanya. Ada sampai ucapan dia, ya Rabbi ruddali ibni Muhammadah fardud hindi wastani' li yadah. Ada kalimat Abdul Muttalib seperti itu, lebih kurang itu. Ya Allah kembalikan anakku Muhammad. Berbuat balik daripadaku. Di situ jadi inna waladaka indana, anakmu ada pada kami. Di situ beliau bertanya, di mana? Ditunjukkan tahta syajarah fi hadhil mantiqah, disebutlah di tempat yang ini Abdul Muttalib pergi, diikuti oleh Waraqah bin Naufal. Kenapa Waraqah mengikuti kita? Karena inilah beliau selalu peduli dan perhatian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bermain di sebagaimana petunjuk di satu pohon, di satu tempat ada sebuah pohon, beliau sedang bermainkan ranting pohon tersebut. Langsung didekati oleh Abdul Muttalib. Setelah dekat beliau nyatakan, ya gulam, man anta? Dijawab, ana ada dua dia yang pernah ana baca, lihat, ana Muhammad bin Abdul Muttalib. Ana Muhammad bin Abdul Muttalib. Waktu itu Abdul Muttalib langsung, ana Abdul Muttalib, langsung fadhammahu, dipeluklah. Dari nyatakan ana bin Abdullah katanya. Tapi Abdul Muttalib, ana jadduka Abdul Muttalib. Ya itu ya riwayat yang kita dengan nanti ya terserah mau pegang yang mana, nanti pegang sendiri masing-masing ya. Ini riwayat fi sirah ya. Alhasil ya Abdul Muttalib dipeluk, dicium. Ya. Beliau langsung ajak Nabi Muhammad naik ke kudanya. Langsung diajak ke kota Makkah. Di sini ada Waraqah bin Naufal ikut bersama beliau. Kenapa tanah Waraqah udah sangat curiga yang bakal jadi nabi ini sepertinya. Diikuti terus Nabi Muhammad SAW. Dan terus berita ini pun menyambung dengan Sayyidah Khadijah.
Jadi Sayyidah Khadijah itu udah ikut terus tentang perkembangan Nabi SAW. Sampai pada akhirnya ketika Rasulullah SAW ya tinggal bersama Abi Thalib. Abi Thalib kehidupannya yang begitu sulit, usaha yang ekonomi yang sulit sekali. Waktu itu Abi Thalib menyuruh Rasulullah SAW gimana biar usaha. Ya minta mendengar ada riwayat mendengar Sayyidah Khadijah mau mengirim barangnya ke negeri Syam untuk didagangkan. Minta Rasul ya Abu Thalib ngomong sama Rasul antara beliau aja, tidak ada orang lain sepertinya ya, tidak banyak, tidak tahu rupanya ada yang mendengar waktu Rasulullah nawarkan itu ya, minta agar ya beliau keluar ikut berdagang. Berita ini sampai tiba-tiba Sayyidah Khadijah dengar berita udah. Kenapa? Berarti Sayyidah Khadijah itu peduli banget sama urusan Nabi SAW. Sampai yang begitu pun sampai sama beliau, sampai beliau langsung ditawarkan untuk Rasulullah mau apa tidak membawa barangan dagangnya dengan ya aturan-aturan yang sangat dimudahkan, dan tidak seperti itu beliau berbuat pada orang lain ya, karena orang biasanya dititip harta barang dagangan nggak mungkin berani sebanyak-banyaknya, tapi untuk Rasul dititip sebanyak-banyaknya semaunya Rasul dengan bagi untung, bukan lagi ya untungnya berapa bagi, kalau orang kan dikasih persen, ini enggak bagi untung. Rasul diajak bagi untung oleh Sayyidah Mudharabah. Rasulullah nggak punya modal, kasih untung, langsung dibagi untung sama si pemilik. Dan di samping itu dikirim pembantu, gulam Sayyidah Khadijah, Maisarah, untuk apa? Mempedulikan Rasul, memperhatikan. Dan di samping itu apapun yang diperlukan diurus. Ini Maisarah kayaknya begitu, diurus apa saja kepentingan Rasul diurus. Subhanallah. Dan ditekankan nanti setiap berita apapun yang ada ceritakan kepada Sayyidah Khadijah. Ini kan pasti gambaran karena apa? Pedulinya Sayyidah Khadijah pada Nabi SAW. Dari situ ya udah terjadi perjalanan dengan berbagai macam khawarigul adat ya. Di situ nanti Maisarah cerita apa yang terjadi di dalam perjalanan tersebut. Sayyidah Khadijah menampung semua, banyak yang ada pada Rasul SAW, yang terjadi pada Rasul. Ya, itulah tidak lama ya. Kalau dagang kan keuntungan yang berlipat ganda luar biasa. Karena ulama menyatakan kalau para anbiya siapapun mereka, ketika mereka berdagang, apapun yang didagangkan pasti akan membawa keuntungan yang besar, dan orang yang belanja tidak akan menawar. Kalau inti dagang tawar apa enggak? Anbiya enggak kan? Dagang apapun tidak ditawar lagi, orang akan beli. Hatta sampai adanya hatta Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah disuruh pamannya itu Azar untuk berjual berhala, dicaci maki dia kan, ini berhala enggak benar, orang beli enggak dibayar, sampai dibayar enggak pakai nawar, itu yang enggak benar sampai ada riwayat seperti itu. Allah alam bi sihhati riwayat, tapi ada gitu dengan anak penerang. Yang jelas tijarahnya para anbiya itu untungnya luar biasa. Tambah lagi Nabi SAW waktu itu orang yang belanja bawa uang lebih enggak pakai balik, langsung pulang bi'arba'in wafirah, keuntungan begitu banyaknya dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu membuat Sayyidah Khadijah kan siapa? Wah lebih ini Sayyidah Khadijah sampai udah mencintai Rasul luar biasa, udah tertanam cinta ini, dan dengan keyakinan ya inilah yang bakal menjadi Rasul sebagaimana digambarkan terus oleh anak pamannya sendiri, sepupunya Waraqah bin Naufal. Cerita di situ sampai beliau menawarkan untuk nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pernikahan di situ, cintanya Sayyidah Khadijah luar biasa pada Nabi SAW. Dan Rasul tahu itu. Itulah ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali ditawarkan Sayyidah Khadijah. Sampai kepada Sayyidah Khadijah tidak ada mundur maju sedikit pun, langsung iya. Dari awal pun beliau lah yang membantu. Radhiyallahu anha. Ini Sayyidah Khadijah begitu hebat. Yang kedua siapa orang yang dekat sama Rasulnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling dekat sama Rasul di masa itu. Tidak pernah cinta sama Nabi Muhammad. Kelihatan Sayyidina Abu Bakar di dalam sejarah. Dari sebelum dekat dan mencintai Rasul luar biasa. Itulah ketika Rasul tawarkan Islam tanpa taraddud. Ya, enggak ada la kabuah wala taraddud. Langsung beliau terima. Maksud sampai kapan orang yang diajak ke Islam masih ada mundur majunya, cuma Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar enggak. Ditawarkan langsung masuk Islam. Kemudian lagi siapa yang ketiga? Zaid bin Harithah. Budak yang ya ada bersama beliau. Dahulunya
Kalau cerita panjang semua nggak habis-habis sampai besoknya. Semuanya cerita yang dalam sejarah yang panjang semua ya. Gimana Zaid bin Haritha, orang yang dekat sama Nabi. Sampai waktu Zaid bin Haritha kan dulu dia beliau pergi sama ibunya. Diculik sama orang. Lagi di pasar diculik. Adanya kan gitu. Adanya kan bukan pergi tapi bersama ibunya tiba-tiba diculik oleh satu ya kelompok orang, dijual. Setelah dijual ya subhanallah, dibeli orang, dijual lagi di suku Uqad. Ada yang menyatakan orang-orang itu yang menjualnya di suku Uqad. Suku Uqad itu, pasar Uqad itu ada pasar yang tahunan diadakan di dekat antara kota Makkah Taif itu. Itu seperti pasar seni. Orang kalau mau pergi haji dulu dia ke pasar-pasar, nanti baru pelaksanaan ibadatul haji orang jahiliyah dulu. Di antara yang dijual situ ada Zaid bin Haritha. Dilihat oleh Hakim bin Hizam. Ini juga keponakan Sayyidah Khadijah. Hizam itu saudara Sayyidah Khadijah. Hakim pesanin sama Sayyidah Khadijah, aku butuh kalau ada budak yang gini-gini. Kebetulan dia lihat anak yang dibeli. Ada riwayat seperti itu. Kalau dibeli dihadiahkan kepada bibinya Sayyidah Khadijah. Banyak ada versi lain juga, cuma ini yang diantaranya ya. Akhirnya waktu berada sama Sayyidah Khadijah, Zaid bin Haritha, ya dia dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan senang sama. Akhirnya Rasul pun senang kepada Zaid ini dengan caranya dan segalanya. Oleh Sayyidah Khadijah, ketika melihat Rasul senang, langsung dihadiahkan sama Rasul budak ini. Setelah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, udah Zaid itu dekat luar biasa. Suatu waktu di musim hajinya jahiliyah dulu, datang kelompok-kelompok dari ayah di antaranya dari Bani apa Zaid ini ya, Harithah bin Syurahbil. Mereka datang dari Yaman, asalnya mereka Yaman. Ayahnya dan pamannya datang ikut haji di musim itu. Waktu mereka berada di sana dengan sukunya, dengan kaumnya itu, di antara mereka melihat Zaid. Waktu melihat Zaid, langsung mereka lapor kepada bapaknya. Ya, lihat apa? Dilapor kepada bapaknya. Waktu dia lapor kepada bapaknya, kalau nggak salah pamannya juga namanya Yasir, pamannya orang dua bin Syurahbil. Ya, jadi Harith bin Syurahbil wa akhu. Waktu disampaikan, mereka ingin temu di mana, dikasih tahu Zaid ada di kota Makkah. Didatangilah, rupanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengetahui ini Zaid ini bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka nyatakan ya ditemui Rasul, diomongin dengan lemah lembut, ini anak kami ada pada kamu. Ya, dia ini adalah orang yang diceritakan diculik. Jadi katanya kalau seandainya kami tahu engkau itu adalah orang baik, engkau yang selalu memberikan bantuan pada orang, cobalah kamu bantu ya anak ini untuk kami. Kalau seandainya perlu ditebus, kami akan bayar dengan tebusan. Kata Rasulullah SAW, ya, gak usah dengan syarat demikian itu. Coba kita panggil Zaid. Panggil Zaid. Nanti kalau sudah dia datang, saya akan serahkan dia, suruh dia milih, apakah dia milih saya atau milih kamu. Ini gambaran cinta berarti, gimana? Datang Zaid. Waktu ditanya, Zaid, ini ayahmu? Iya tahu, ini ayah, tahu ini paman. Iya kata Zaid. Ini pamanku, ini ayahku, ini keluarganya. Ada berapa orang di sini? Dia tahu. Ya Zaid, sekarang ini ya, aku tawarkan kepada engkau. Apakah engkau mau memilih ayahmu dan pamanmu dan engkau bersama mereka, atau engkau pilih aku? Kata Zaid, wallah, tidak ada tukaran untuk engkau ya Rasulullah. Tidak ada yang aku mau tukar engkau dengan yang lainnya. Aku ikut sama engkau. Waktu itu Rasul belum jadi Rasul kan, itu masih belum Rasul. Aku tidak akan menukar engkau, aku akan selalu bersamamu. Marah pamannya, ayahnya marah. Ya Zaid, takhtarur rik minal hurriyah, takhtaru ghairak min abika wa ammik. Kau pilih budak menjadi perbudakan daripada kebebasan. Engkau tidak memilih ayahmu, tidak memilih pamanmu. Rasulullah melihat ketika itu, baik kata Rasul, ayo kita ke depan Ka'bah. Dari rumah keluar diajak ke Masjidil Haram ke depan Ka'bah. Sampai di depan Ka'bah Rasulullah menyatakan, ayuhan nas, ya, isma'u, inna Zaid hadha ibnu Muhammad, yarithuni ma yarithuh, yarithuni wa arithuh, yarithuni wa arithuh. Zaid ini adalah bin Muhammad, dia mewarisi aku dan aku mewarisi dia, kata Rasul. Waktu mendengar itu ayahnya pamannya senang. Wah, artinya sudah dikatakan seperti itu langsung bebas berarti.
dengan sendirinya anaknya Nabi Muhammad, berarti anak orang merdeka sudah. Itu tanda-tanda juga mereka itu dimerdekakan. Langsung bukan hanya dimerdekakan, diangkat anak langsung ketika itu. Nah, ada Zaid ibni, ya, yarithuni wa arithu. Langsung seketika orang tuanya paman gembira, senang luar biasa. Itulah Zaid, begitu hebat cintanya sama Nabi SAW, berkembang terus, tidak pernah jauh sama Nabi, selalu bersama Nabi. Itulah ketika Rasulullah menerima wahyu ini, yang ditawarkan di antaranya pertama kali Zaid. Pak Asrama Zaid, langsung Zaid masuk Islam. Yang keempat, anak kecil. Ini juga jadi satu masalah. Duna 10 sinin, belum sampai 10 tahun waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Sayyidina Ali kan dititip oleh pamannya. Waktu itu Rasul yang meminta untuk meringankan bebannya Abi Thalib dari ngurus anak yang banyak, sedangkan dia orang yang tidak punya. Rasulullah minta, sebagaimana juga pamannya Abbas, hanya Rasul Abbas bin Abdul Muttalib meminta satu anaknya Abdul Muttalib, anaknya siapa? Abi Thalib, dan Rasul satu untuk menanggung mereka ini, meringankan beban Abi Thalib yang ketika itu orang yang tidak punya tapi punya anak banyak. Itulah Sayyidina Ali. Katanya siapa? Katanya Abi Thalib waktu itu, ya, khudh ma syi'tum wa truku li aqilan. Ambil yang kalian mau, tinggalkan agil padaku. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan wa akhadha Abbas Ja'faran. Ja'far diambil Abbas, dan Rasulullah ngambil itu. Intinya gitu. Mulai saat itulah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil waktu itu. Tapi Rasulullah tahu anak kecil bukan sembarang anak kecil. Ya, sama Rasul begitu cinta luar biasa. Udah Rasulullah udah sangat paham banget siapa Ali bin Abi Thalib, walaupun dia anak kecil ketika itu. Ketika melihat Rasul, tawarkan kepada Abi Thalib, langsung beliau ikut apa saja ada pada Rasul. Oh, ayah itu ikut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Ini pertama kali yang dipilih orang-orang yang cinta dan tahu Rasulullah itu, mereka ini cinta sama Rasul dan mencintai Rasul. Terus Rasulullah mengembangkan agama ini dengan orang-orang yang cinta dulu. Siapa yang kenal sama Rasul, yang benar-benar sungguh-sungguh pada Rasul. Itulah di masa dakwah Syrian. Kan dakwah ini katanya ada sebagian nyata. Kenapa Rasulullah enggak langsung saja terang-terangan dakwah kepada mereka? Ya, kan mereka mendengar Rasulullah, udah tahu Rasulullah baik itu, kenapa enggak bakal nolak? Nah, ini menjadi masalah. Apakah memang begitu kalau seandainya Rasul langsung ya dakwah kepada mereka? Pertama kali kita perhatikan, Rasul itu diperintah oleh Allah. Dakwah Syrian pun, dakwah secara diam-diam itu diperintahkan, bukan beliau sendiri yang berbuat. Rasulullah tahu orang itu ketika itu Masya Allah cinta sama beliau. Tapi setelah melihat Rasulullah membawa dakwah ini, di situ nampak antara orang-orang yang benar-benar bersama beliau yang tidak. Disinilah permainan, akan dilihat permainan akal yang benar yang tidak itu di situ nampak. Ada orang yang menggunakan akal, ada juga yang tidak menggunakan akal. Urusan akal ini panjang sebetulnya ya, urusan akal ya. Karena macam-macam, dibilang sahir, dibilang kadzab. Tahu, mereka itu tahu Rasulullah nggak pernah bohong. Mereka tahu Rasulullah itu orang yang sangat berakal. Tapi inilah ketika dakwah ini diajak, udah. Mereka sudah tidak menerima lagi dengan akal yang baik. Hakikatnya agama ini, akidah ini ya, mesti dengan akal yang baik. Sebetulnya dengan akal ini orang sudah bisa menerima akidah Islam semua. Yang dinyatakan kalau dia gunakan akalnya dengan baik. Tapi kebanyakan orang tidak menggunakan akal. Aktsarun nasi la yaqilun, aktsarum la yaqilun. Banyak ayat-ayat menyebutkan tentang arti atau yang berkaitan dengan penggunaan akal. Ya, ada yang jelas-jelas yaitu 2 ayat ya. Itu nazalna minas sama'i ma'an wa anzalna sama imam al-insa'um wa insalhum man nazzala minas sama'i ma'an ya fa yaqulun Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Ayat innal ladzina yandununa kami wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Itu 2 ayat itu di antaranya menjelaskan tentang mereka itu penggunaan akalnya itu ya, tentang nikmat yang Allah berikan. Nikmatul akal ini jarang digunakan akalnya. Nikmat akal harusnya digunakan untuk tahu turunnya hujan, berbagai macam nikmat itu dari Allah. Tapi mereka tidak gunakan. Dibelokkan yang memberikan itu semuanya nanti bukan Allah. Yang kedua dari akhlak budi pekerti, terutama terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka datang Umar Rabi jurid-jurid, ditegur oleh Allah ya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Ada 2 poin yang penting di sini gambarkan oleh ayat tersebut. Nah, satu masalah untuk urusan dengan Allah.
hakikatnya kita ini punya akal, udah bisa mampu semua untuk mengenal Allah. Tapi jarang yang menggunakan akal. Ini bukan orang kafir aja sebetulnya, yang muslim juga banyak sekarang nggak menggunakan akal. Ya buktinya kita kan dituntut dalam akidah kita ada ahkamul aqli salat, ada hukum akal 3. Ya, Imam Al-Haramain menyatakan lima sumiyal ahkamul aqli, hukum al-aqli. Kenapa dinamakan hukum akal? Karena man lam ya'rifu laisa biaqil. Orang yang enggak tahu bukan berakal berarti. Kalau kita ini tahu tak hukum akal itu ada 3, apa saja dalam akidah. Hukum akal ada 3 di dalam akidah, tahu enggak? Kalau enggak tahu bukan berakal katanya. Kata Imam Ibnu Al-Haramain. Ya, al-wajib wal jaiz wal mustahil lillahi wa li rasulih. Wajib, jaiz, mustahil itu hukum akal yang 3. Harus tahu, kalau enggak tahu tidak berakal. Walaupun secara global tidak harus terperinci banget, tapi tentang wujudullah tahu, baga Allah itu, ya, cuma dari sifat-sifat yang 20 itu harus tahu. Qadim, baqin, itu semua. Sifatnya salub, sifat ma'ani, sifat nafsiyah, ada pokoknya dari bagian sifat itu harusnya tahu. Kalau enggak tahu, enggak berakal katanya. Nah, jadi kalau kita anak udah berakal apa belum? Ya itu aja pahamin. Kalau belum, ya belum berakal benar berarti ya. Jadi kita bisa lihat itu penting hukum-hukum yang ya 3 perkara itu terutama. Semuanya ini bisa didapati melalui akal sebetulnya kalau orang yang benar-benar menggunakan akal. Tapi perlu yang cerdas juga tentunya ya. Itulah Al-Imam Abu Hanifah waktu ditanya tentang ya kaifa ta'rifu wujud Allah, gimana kau tahu wujud Allah, ya. Itu pernah sampai terjadi debat kan Imam Abu Hanifah dengan orang ateis yang menyatakan Tuhan Allah itu enggak ada katanya. Terjadi singkat cerita panjang itu cerita, hampir ditetapkan waktu oleh pemimpinan Islam itu. Singkat cerita sampai waktu udah datang, si kafir yang ateis ini udah nunggu, Imam Abu Hanifah belum datang. Berapa saat kemudian baru Imam Abu Hanifah datang. Ketika beliau datang, si ateis ini tanya, ini enggak dapatin waktu, imamnya umat Islam gimana? Apa kamu tahu? Sebelumnya dia udah berkuar-kuar. Wah, umat Islam enggak ada yang berani lihat menghadapi saya. Siapa itu? Saya sudah tunggu dari tadi, dia belum juga datang wakilnya umat Islam untuk debat sama dia. Tapi waktunya Imam Abu Hanifah terlambat datangnya memang. Langsung dinyatakan, kamu terlambat tidak menepati janji. Kenapa? Imam Abu Hanifah singkat aja cerita. Ya. Imam Abu Hanifah itu memang wah, luar biasa, logikanya hebat. Nanti Imam Malik menyatakan, ya, in ra'aita hadzal jidar min anti arah in hadzal jidar min al-hajar. Ra'aita anna hadzal jidar min al-hajar. Wa idza qalahu al-Imam Abu Hanifah anna hadzal jidar min adh-dhahab, la saddaqtahu annahu min adh-dhahab. Min apa? Min itu dhihnu dari apa? Syahadati dhihni. Dari hebatnya itu cerdasnya Imam Abu Hanifah kalau mengungkap sesuatu, ente pasti nurut aja apa kata dia katanya. Dari hebatnya ungkapan Imam Abu Hanifah. Waktu itu berhadapan sama si ateis ini, datang tanya kenapa. Imam Abu Hanifah langsung singkat, saya tadi waktu mau kemari ada sungai. Sampai di tepi sungai saya mau nyebrang, enggak ada perahu, enggak ada jembatan, enggak ada rakit. Saya berdiri sambil mikir, tiba-tiba di atas itu ada potongan-potongan kayu atau apa. Saya lagi berpikir melihat itu, tiba-tiba dia merakit sendiri. Potongan-potongan bambu ini merakit sendiri. Saya lihat, akhirnya saya naik dan saya nyebrang, sampailah saya di tempat ini katanya. Si ateis langsung saja, ini imamnya kalian sudah gila katanya. Masa potongan kayu, potongan bambu jadi rakit sendiri? Ya, itu nggak mungkin, ya. Kata Imam Abu Hanifah, jangan nuduh orang dulu. Ya, kamu nyatakan rakit itu tidak mungkin jadi sendiri. Sekarang ini ada bulan, bintang, matahari, bumi. Memang jadi sendiri. Semua ini memang jadi sendiri. Tiba-tiba ada bumi, tiba-tiba ada pohon, tiba-tiba ada itu semua. Kalau rakit aja perlu pencipta, gimana? Langit, bumi, bintang, matahari dan segalanya. Mana akal kamu katanya? Terdiam sih, ateis itu nggak bisa ngomong, dia bengong dia. Singkat aja nggak lama-lama debat sama Imam Abu Hanifah ya. Kalau kita mungkin mikir berapa bulan ya, Imam Abu Hanifah sebentar sudah langsung nggak bisa ngomong lagi si kafir itu tadi. Nah ini juga seperti yang dinyatakan oleh, ada juga bukan hanya Imam Abu Hanifah kalau kita nyatakan ya, orang yang menggunakan akal. Ada seseorang badui, orang kampung, orang daerah desa di Arab sana kan, waktu ditanya dia lagi lewat di situ ketemu orang, ditanya, ya fulan, kaifa ta'rifu wujud Allah? Gimana kamu tahu wujudnya Allah? Orang badui, orang kampung, nggak pernah belajar nulis baca, nggak pernah. Ya,
Tapi ya dia menggunakan akal dan pintar orangnya, akalnya bagus, logikanya. Waktu dia tanya, gimana kamu tahu wujudnya Allah? Ini tentang wujud, nanti belum lagi gidam itu lahir ya, perlu belajar pakai kitab itu lamanya itu. Ini sekedar mengenal aja, kita harusnya tahu gimana ya, dengan akal itu cukup. Katanya araital ba'rah yadullu 'alal ba'ir wal atharah yadullu 'alal masir wal 'alama yadullu 'alal 'alimil khabir. Kotoran onta katanya. Orang kan ini orang Baduy, orang daerah. Kamu lihat kotoran onta, tahu enggak kotoran onta? Kalau ada kotoran onta pasti ada onta kan ya. Itu enggak? Kotoran onta pasti ada onta. Enggak ada onta tapi ada kotorannya. Di mananya kotoran onta? Ontanya dicari sendiri itu ya. Kalau ada bekas injakan jalan itu pasti ada orang lewat. Ya. Enggak mungkin ada injakan kayak orang Baduy kan memang kerjanya di tengah pasir, tengah padang pasir. Onta dianya bekas orang lewat gitu. Ya, lainnya itu. Nah, alam semesta pasti ada al-alimul khabir katanya. Ada Allah yang alim yang orang Baduy dia gunain akal aja, tahu dia kenal sama Allah. Tapi kebanyakan orang aktsarun nasilah yaqilun. Orang jahiliyah itu tahu semuanya, punya akal bukan punya. Tapi lihat aja berhala patung dibikin orang, dibentuk dari kayu. Dibikin itu jadi serupa-serupakan sama orang juga kan patungnya. Patung itu diserupa-serupakan sama orang. Sudah dibentuk-bentuk kayak orang dibilang Tuhan. Berhala. Kira-kira Tuhan sama yang bikin cakapan mana kira-kira? Yang dibilang Tuhan ya, tambah lagi kita lihat ada yang yang bentuk gendut, kepala botak itu ada ya. Kan dibilang Tuhan yang gitu-gitu ya. Cakap ana orangnya apa yang nyembahnya cakap apa yang gitu. Bagusan di mana coba? Ya, belum lagi yang dibikin ini tadi yang dianggap Tuhan bisa dijual. Bisa dibeli. Ya, kan aneh sebetulnya. Bisa dijual, bisa dibeli. Tiba-tiba masyarakat semua, namanya jahiliyah, ikut nyembah dia semua. Kan aneh kan? Ditegur, ini kan bukan Tuhan mas, pikir, gunakan akal. Enggak mau mereka, ikut aja. Kenapa? Orang tuanya dulu gitu, neneknya dulu gitu, kakeknya dulu gitu, terus diajak nggak ada yang mau. Nggak pakai mikir-mikir. Untuk dikenalkan sama Allah nggak mau. Kalau diingatkan kamu ini bodoh, marah dia. Kamu tidak punya akal. Wah, punya ribut. Buktinya bisa jual beli, bisa dagang, bisa bangun. Ya, ada arsiteknya, ada ekonomnya, ada macam-macam. Ya, hebat. Dibilang nggak berakal, marah dia. Ini adalah jahiliyah. Ya. Coba kalau kita bayangkan, berakal apa enggak mereka ini? Ya. Ketika nyembah ini, urusan-urusan sama Allah ini banyak orang nggak mikir. Tapi bukan sesuatu hal yang mudah. Ketika Rasulullah SAW dakwah mereka, ini wah resikonya berat. Mereka tahunya ikut tanpa mikir, karena itu dalam akidah kata juzul taqlid fil akidah. Akidah tidak boleh cuma ikut orang tua saya dulu Islam, saya Islam. Akidah iman sama Allah iman. Mesti belajar masing-masing, nggak ada urusan. Ya Allah tanya nggak tanya orang tuanya inti. Ya itu pelajaran mesti akidah itu. Rasulullah dakwah itulah kalau kita lihat bicara panjang ini sikatnya. Rasulullah SAW dakwah untuk akidah aja 13 tahun di kota Makkah untuk menanamkan tauhid. Nanti di kota Madinah baru urusan syariah Islam lebih lagi ditekankan. Sholat sudah ada tapi ya tidak begitu ditekankan. Mereka setelah di Madinah nanti sholatnya, puasanya, zakatnya, haji itu semua di kota Madinah. Awalnya masalah akidah dulu. Nah ini dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya gimana beliau begitu hebat, ya begitu dengan cinta kasih sayang, rahmah mahdah. Itulah yang beliau tumpahkan untuk semua. Dicari orang yang memang ada cinta. Kenapa? Biar bisa nerima dengan mudah. Tapi kalau tidak juga setelah itu Allah SWT izinkan untuk beliau ngajak semuanya. Tetap pribadi beliau itu rahmah. Kita saja yang harus mempersiapkan diri kita. Sejauh mana kita bisa mendapatkan bagian dari rahmah ini. Biar ada hubungan, ada kontak sama Nabi Muhammad SAW. Hubungin terus beliau. Inilah burda, pujian-pujian. Mengenalkan kita pada beliau, Dalailul Khairat, ngajak kita kontak sama beliau, kitab-kitab mengulit majlis itu semuanya ada sarana, adalah sarana ngajak kita biar ada hubungan sama Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT berikan taufiknya, hidayah kita menjadi orang-orang yang selalu berhubungan dengan Nabi SAW, yang melalui para ulama kita, para solihin kita, dengan berkat tempat-tempat yang berkah juga, insya Allah ada athar memberikan cahaya di hati kita, langkah kita, kehidupan kita, keluarga, anak istri kita, dan rumah tangga kita, insya Allah semuanya masyarakat kita. Semoga Allah berikan petunjuk, hidayah, taufik. Semoga Allah SWT selamatkan kita dunia dan akhirat. Semoga kita yu'attib qalba habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana wa li iyalina auladina wa hababina
هذا ما أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga yang telah disampaikan oleh guru kita bisa memberikan manfaat, bisa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selanjutnya bacaan talqinul dzikir dan doa penutup yang insyaallah juga akan kita pintakan kepada guru kita Al Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim fa'alaihi falyatafaddal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نبات إن شاء الله القبول والإقبال صلاة الأحوال بول الأمل الله يحيينا على محبة حبيبنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يستعملنا على سنته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته يجعلنا من الفقاء يريد أن حوض عسقي النبي الشريفة يجمعنا به في الدنيا قبل الآخرة يقظة النام وسمير الله ينصر الإسلام المسلمين وأن الله ينصر الإسلام المسلمين وينصر إخوان فلسطين في بقاع الأرض أجمعين وأن الله يحلق أعداء المسلمين الله يقلق تدبيرهم يقرر تدميرهم يقطع دابر خدع عزيز مقتدر وأن الله يقلق الله يدمر تدمير أن الله يمزق كل ممزق وعلى كل صالح أن الله يولي لا يمكن الأعداء فينا ولا منا ولا سلطوا علينا بذنوبنا وعلى كل صالح من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والناس الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya pembacaan talqinul dzikir dan doa maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini yang insyaallah memberikan keberkahan dan manfaat serta memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يقولون